Yo radolang ka puo ya diatla ke Boinelo Ntshole wethu dumela. Sabe sa bobegadikgang mo go ageng puso ya batho ka batho se kailwe se le botlhokwa fela thata segolobogolo se tlhotlhelediwa ke boleng jwa dipego tse di begwang se se senogile ko ithutuntshong ya Botswana Government Communication Retreat ko Maung mosong ono fa tona wa lephata la ofisi ya ga Tautona Reka bo Morwaeng a ne a buisa babegadikgang le banamisa mafoko ba puso ko Mpho Aron Kapego. Babegadikgang le banamisa mafoko ba maphata a puso ba gakolotswe fa tiro ya bone e se bobegadikgang fela mme le go netefatsa ga mmogo le go sireletsa seriti le serodumo sa lefatshe leno sa puso ya batho ka batho le puso e tsamaisiwang ka fa tlase ga go sala molao morago. Ka dipego tsa lona le kgona gore batho ba lebe dilo ka tsela e nngwe seo se rang gore go tlhokega gore go bo gona le go ikgalemela discipline self-discipline le boikgapo jo bo rileng le gore mongwe le mongwe wa rona a itshekatsheke a ipatlisise a ikeleke a bone gore na re mme pego ya me ka ga ke begang ka teng ke bega ka kganyo le ntseng yana re tshwentse re itse maikaelelo a lehatshe gore lehatshe la kae re tshwentse re itse maikaelelo a gore puso e letsa go isa lehatshe la rona ko kae. Tona Morwaeng o ne gape a gwetlha babegadikgang ba puso go dirisa sebaka se sa ithuthuntso go nna le maitlamo a tsepameng a tla diragatsang tsela e e siameng ya pego ya ditlhopho tsa setšhaba tse di tlang. E re boela ko diofising mme mabaitse re bo re harologanye re dira dilo ka tsela e leng gore ka nnete re ready go report-a ka ditlhopho tse di tlang re report-a ka tsela e leng gore lehatshe la Botswana ke lone le tlang pele tšhaba ya rona ke yone e tlang pele demokrasi ya rona puso ya batho ka batho ke yone e tlang pele re na le maikarabelo a kalo-kalo gore ga re tlhosetse molelo. Mokwaledi mo ofising ya ga Tautona a itebagantse le babegadikgang le kanamiso mafoko mme mo ntlenyane ba itse a supa fa puso ya batho ka batho go tshwaragana ga merafe le boitumelo jo mo setšhabeng di dirwa ke kgololesego ikanyego le boikarabelo jwa bobegadikgang. Communication is about managing risk, especially risk associated with image and reputation of our country and civil liberties. Bobegadikgang le kanamiso mafoko ke go sireletsa ditlamorago tse di sa siamang segolo jang tse di itebagantseng le seriti le serodumo sa lefatshe la rona ditshwetso tsa morafe tse di tswang mo goreng di diragatsa go le kae maitlamo a puso ya lefatshe leno ka fa tlase ga boeteledipele jwa Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi e gwetlha go ntsha maduo go fetola ka fa re dirang dilo ka teng re fa go tla ka mealo le maikaelelo a tla re kgontshang go ntsha maduo mo pegong ya ditlhopho. Public media service excellence during election time is nothing but ethical and fair reporting. Ithutuntso e ya malatsi mane e tla bo e le ka fa tlase ga sethogo se se reng go tswa mo dintlhakgolong go ya talameng go senola seabe sa bobegadikgang mo tsamaisong ya ditlhopho. Mpho Aron, BTV News, Maung. Diphuthego tsa kgotla tse di tshwarwang ke ba letsholo la kgomokhumo go tsibosa barui le go baballa leruo la bone mo dirukhutlheng le go ba rotloetsa go tlhama dikomiti tsa barui di kaiwa di na le motlhala o nametsang mo twantshong borukhutlhi ja leruo seo se tlhalositswe ke Assistant Superintendent Selabatso Moketsi mo dipuisanong le lekalana la dikgang tsa BTV News jaaka ne a lekodisa ka tswelelopele ya bone ya lenaneo la kgomokhumo le maikelo a lone e leng go fedisa bogodu ja leruo. Khomiso Maphanyane. Sala ka go simolodisiwa lenaneo la kgomokhumo ka ngwaga wa 2018 e le lagatolane seemo sa bogodu jwa leruo se ne sa kokobela ka jaana borre le bomme ba paka ya sepodisi ba tsibogela seemo seo ka mašetsi. Assistant Superintendent Moketsi o supile ha kgotsagalela tiro ya mapodisi ka jaana borei ba tsaya melaetsa ya bone ka thwagalo. Go nna teng ga letsholo le go berekile ka gore ga re nosi makganyeng ya go lwantsha bogodu ba leruo raetso re kopane le barui ka gore ga re ntse re tsamaya mo dikgaolong tse ka gore ga tsone malobane re le ko makala mabedi e le phuthego ya kgotha re kopane le ba bogosi ra ya ko Mbomatapane ko kgaolong ntse re kopane le ba bogosi ba biditse banni ba metsi eo gota gore ba letsholo la kgomokhumo ba bua le bone re lemogile gore baruo ba atile letsholo le bone Batswana ba dirile mo go teng dikomiti tsa barui dikomiti tse ra di a thusa ka gore e le barui ba kopana jalo le ba sepodisa Botswana
ba kopana jalo e le banni ba one metsi eo gore ba bone gore mme bogodi ba leruo ba ka bolwantsha ka tselentseng jang mme ko totsa sebaka se ke leboge Batswana ke leboge barui le bone ba bogosi ka gore ba bogosi raitso ba re emeno ke nthata ha go tamo goreng re lwantshe burukhuthi hela ka kakaretso ka gore diphuthego tse re di tshwarang tse re le ba letsholo la Kgomokhumo go ralala ha seleno ba bogosi bao ba ntse ba re emeno ke kana re tshwantse gore re itse gore go na le mananeo a puso e a dirileng mananeo a tshwana le bo Thuo le Toto yana Thuo le Toto e ra lone le ruo le leng gore re ikemiseditse re le sepodisi sa Botswana gore re le sireletse. Assistant Superintendent Moketsi o ka ile ha bone e le ba sepodisi ba sena ngongwara epe ka ha setšhaba se ba emenokeng ka teng mo ntweng e ba e buloditseng. Ba gaetso a tswelelang le tshwaragane le sepodisi se gore re kgone re lwantshe borukhuthi kana mo Totegi Tautona o kile a bua a re chentsheng o ra gone gore a re chentsheng re hetoleng ka ha re dirang dilo ka teng ha ile gore o morui hetola ka ha o ntse o dira dilo ka teng gore leruo la gago le ska la tlogala go tswa ka phatha tsa menwana le mme le bone ba ileng gore ba ke ba dira melato ra re ba gaetso a re chentsheng ka gore ga re ka ke ra nna tšhaba e leng gore yone ke e senyetsang ba bangwe seo ga se a siama ka gore kana ha re bua ka leruo ha re bua ka kgomo re bua ka taemane ya Motswana re bua ka itsholelo ya lehatshe ba sepodisi sa Botswana ba itamile go ba dikganedi mo ditseleng tsa meraka ga mmogo le go thudumela ba bangwe ba nkana magangwe le gape. Kumiso Maphanyane, Botswana Television, Gaborone. Banni ba gantsi ba ka go tswa ka megopolo ya mananeo a ditlhabollo a ka ba tlhamelang ditiro le go godisa itsholelo. Banni ba rotloeditswe seo ka phuthegong ya kgotla e neng e biditswe go ba rolela ditlhabollo tse di kopilweng mo lenaneong la District Development Plan 9 le sego mokwaisi. Fa rolala banni ba gantsi dingwe tsa ditlhabollo tse ba neng ba di kopile mogolwane go tsweng ko ofisi ya molaodi a emetse komiti ya ditlhabollo tsa dikgaolo ya District Development Committee o ka ile fa banni ba supile fa konokono ya dikopo tsa bone e le go agela ofisi ya sepodisi e tla nna le mantlo a bonno a badiri. Re batla go ragelwe police station mo gantsi police station e na le mantlo a bodiredi o bo re kopa gore re hudusetswe airport ya rona ha ile teng o bo ya kwa fiwa mo junction e le a Nyokadi mme ele ena le ditagolong ena le mantlo a bodiredi lona o bo re kopa go agelwa a batho a kgaolo re Walter Motadima le ene o na gakolla banni gore ba tshwanetse go itse gore dikopo tsa bone di a go gaisana dikopo tse dingwe go tsweng kwa mafelong a lefatshe leno ka bophara ka jalo ba tshwanetse go tswa ka dikopo tsa boleng jo bo kwa godimo ebile di ikagile ka go tlhabolla kgaolo le go thama mebereko le tsa kgwebisano re di lebelele go bona re ka lebelela le tsa metshameko ya la ka kakaretso e ka tswa le tse le go di tsamaisana le ngwao di tsamaisana leng re di lebelele le tsone re tota mme mo kgaolong ya rona ke di hetse le gore di ka heta di atla di a change matshelo a rona di ka re direla ditiro di ka ba dijo mo godimo ga tafole di office ka go harologana ra di tlhoka mo gantsi di ka go harologana ga tsone ra di tlhoka mo gantsi ke tsone ditlhabololo tse di batlang banni ba ntsha bone tebang le pego e ya ditlhabololo mine ke o tsile o di mine ka dilo go leba ga ona le mo go Charles Hill ka kgaole ka la rona e ka ha go neighbor tsa rona ka go batla go dira sekolo khosenyana hela tse tshole mo brigade tsa gore bana ba tswile mine for khosenyana tsa mine Khanti is a township but my worry Molaudi fully fledged status sa township re Jeremiah Tibiri ka bere mo address a re ke mayor but ha go nne jalo a re tse gore ke tswentse re di kopileng mme di go tswelela mme se ka rapa gape after 20 years after 10 years la re bitsa gape lwa tsalare ta re go tsame go polo mo go lona gape go sena sepe se diragetseng ta gore re taloganye sengwe batsadi dithabololo ha o sena go di dira o tsaye le megopolo gore jaanong o ye go di diragatsa ke gore go bo go na le madi mme madi ha seo ga e ke a kganela gore mme re mune le marulana pele re dire dithabololo re di age re di bee gore motsing madi a tsile re bo re sa boele ko bathong re itse gore re sa le re buisantse le bone re tsaya hela bo re diragatsa
tsholelo ke gore e re gongwe fa dikopo di ka seke di atlege tsotlhe mme bontlhabongwe jwa tsone bo tla atlega. Lesego Mokwaisi, BTV News, gantsi. Moitseanape go tswa ko United Nations Development Program UNDP mme Natasha Hirschfeld a re bomme ba tshwanetse ba rutuntshiwa gore ba kgone go nna le seabe mo politiking. O buile se ko Francistown mo potsolotsong le BTV News mo thutsapuisanong ya malatsi a mabedi ya seabe sa bomme mo politiking. Mme Hirschfeld a re bomme ba tlhoka go rutiwa gore ba kgone go ema le go emela batlhophi ba bone ko parlamenteng. Abigail Madorobo ka pego. Mme Hirschfeld a re thutopuisano e ba itshwaraganetseng le lephata la bong e tsamaelana le tsetana ya bothano ya thabollo matshelo a batho e buang ka tekatekano ya bong le seabe sa bomme mo go tseyeng ditshwetso. As you know, the interest for UNDP obviously is SDG 5. UNDP e kgathala ka go thabolla matshelo a batho le tekatekano ya bong le go rutuntsha bomme le ngwana wa mosetsana. Ke ka mo re ema nnokeng puso ka go rutuntsha bomme ka merero ya politiki e le maiteko a go thabolla Botswana. Full participation of women and girls and also representation of them thereof at all positions and all levels of decision making. So for us it's about advancing the Sustainable Development Goals and doing so in support of government who also seeks to see the same happen in terms of achieving a just Botswana. Maikaelelo a thutopuisano ke go rarabola dikgwetlho tse di leng teng mo politiking jaaka kgokgontsho ya bong le lethoko la madi magareng ga tse dingwe. Re bone go le matshwanedi gore UNDP ha re kwa mokgosi gore re kgone go kopana le bone re kgone go traina bomme mo dikgangeng tsa sepolitiki le gore ka moso le bone e nne batho ba e leng gore ba kgona go tsaya ditshwetso tse di maleba kana ba teng ba bonala mo dikgangeng kana mo mererong ya sepolitiki. Yaanong ha o ka lebelela go na le di-barriera kana dikgwetlho tse e leng gore ba kopana le tsone dikgwetlho tse di tshwanang le bo lethoko la madi dikgwetlho tse di tshwanang le dikgang tsa bo discrimination. We believe that maybe re dumela gore fa go ka rutuntshiwa bomma dikgwebo go ema nokeng bomme ba ba mo politiking ka thuso ya madi go ka thusa go rarabolla kgwetho ya lethoko la madi e apereng bomme. Women are the biggest supporters of people in politics. Maybe we can leverage these businesses to come and help these women in order to finance their campaigns. Kwa phelelong ya thutopuisano e go solofetse gore go be go bonwe ditharabololo tsa senelaruri tsa dikgwetlho tsa bomme ba kopanang le tsone mo matshelong a bone. Abigail Madorobo, BTV News, Francistown. Ba tlhokomedi ba dikoloi tsa puso ba kgaolo ya Bokone Bophirima ba itumeletse ithutuntso ya Arechencheng ba ka fa bantse ba sa tlhaloganye molaetsa o. Lekala la dikoloi tsa puso ka fa tlase ga lephata la dipagamo le ditiro tsa ditlhabollo le ne le rulagantse ithutuntso eo ko maung go tsibusa babereki ka molaetsa wa phetolo dikakanyo le maitsholo a amogelasegang mo tirong. Maranyane Samakata. E setse le lebaka la ngwaga puso e simolodisitse lenaneo la Arechencheng mme go supafala fa batswana ka bontsi ba ise ba tlhaloganye molaetsao. Bodiredi jwa lekalana la tlhokomelo ya dikoloi tsa puso mo kgaolong e ya Bokone Bophirima bo ka ya fa jaanong ba amogela molaetsao ebile ba o tlhaloganya botoka. I've realized gore it's not all about mananeo hela. It's about go tirong gore boitsholo ba rona bo santse re bonne yang. How do we change, how do we take the ministry forward in terms of that are supposed to be privatized in the future? How do we contribute? Tota nna ka bonna ne ke na le tumelo a gore ke gae ya mambangwe batho ke se involved. So gompieno ke ithutile gore it has to start with me gore go goroga go eleng gore go batiwa gore re goroge teng. Se re se itutileng ke gompieno ke gore re go change-a tsela e leng gore re ntse re bereka ka yone le gore re itemoge mo mahelong mo departmenteng tsa rona ka go harologana re ska ra inyatsa wa itebella gore o bereka go le gate gongwe le messengera o bo re nna e tirong ka se ke dire ka gore gongwe ke messenger
ra go tswelela re rutuntshana ka ko tirong ka kwa le boeteledipele jwa rona ra go leka go ntse re ba gakolola ebile ke ratile thata go supega dikai tsa gore go na le kgonagalo ya gore gongwe moeteledipele ene a ba a sa tlhaloganya a ikgogela ko morago mme nna ke le ko taseng ka mo gakolola gore lephata le ene goromente le Botswana bogole bo ye ko pele. lekalana le itlamile go rutuntsha badiredi ba ka tshwara 480 go rala lefatshe mo ngwageng o wa madi. Re bua ka go create a high performance culture. We need to talk to those people ba ene gore ba tshwere mo organization gore Santa, are they aware of the plan ya lephata? Are ba aware gore ministry vision le mission wa teng wa re batla go go kae? Are they aware of vision 2036 gore yone e batla gore ye go kae? And role ya bone ha ba tshwereng teng, how do they contribute to take us from the current situation to gore re batla go ipona re le teng ka 2036? Bodirela puso ke yone the driving force of the economy. Ya no gore manane a amogelwe ke Batswana sente ga re be re hetotse bone badiri ba kgone gore ba ithaloganye gore ke bomang ba thaloganye gore ra kae gore go te go kgone go tsenele ko Motswaneng. lekalana le na le maitlamo a go ntsha ditlamelo tsa dipalamo tse di babalesegileng di ikanyega mme bile gape le tsa senela ruri ka tomagano le makalana a mangwe go godisa itsholelo ya lefatshe leno le go tokafatsa matshelo ka dithuto di tshwanaletse go supafala fa lekalana le tlantsha maduo a botoka mo isagong. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Mo thusatona wa dikgaolo le tlhabololo magae mme Tanita Monnakgotla o kopile banni ba kgaolo ya Kgalagadi North go emisa go bola dinonyane ka jana di na le seabe se segolo mo tikologong ga mmogo le mo mohameng wa bojanala mme Monnakgotla a re dinonyane di botlhokwa mo botshelong ka jana di thusa go bola diji mo masimong le dibatana tse di ka nnang borai mo matshelong a batho o bile se ka letsatsi la mafatshefatshe la go ipelela dinonyane tse di tswang mo mafatsheng a mangwe go ya go go ama letsatsi le ne le tshwerwe ko Hukuntsi no modungwa wa bega. Letsatsi le la mafatshefatshe la go ipelela dinonyane tse di tswang mo mafatsheng a mangwe go ya go a mangwe le ruta le go rotloetsa tshireletsego ya dinonyane mo loetong la tsone le segetswe ga thoko go tsibosa setšhaba ka dikgwetlho tse dinonyane di diralalang. Bangwe ba bajanala ba ralala mafatshefatshe go bona le go ithuta ka sikalo nonyane ka jalo nonyane e na le seabe se se tona thata mo go godiseng itsholelo ya mafatshe. Mo Botswana re lesego gore re be re na le mehuta e le mmalwa ya dinonyane tse e leng gore di etela kgotsa di ralla lefatshe la rona ga di ntse di le mo metsamaong ya tsone dingwe tsa tsone di eta ka mariga ga tse dingwe di eta ka pako ya selemo dinonyane di a eta di a tsamaya tsone ala le rona ka nako e rileng wena wa bo batla go iphutisa peo le tsone di na le di-holiday o ka tswa go tsaya gore nonyane ga se sepe ecological environmental engineers gore ke tse e leng gore di laola gore diphologolo tse dingwe di tshela yang dinonyane tse e leng gore di gokotsegile ka palo hela e ko godimo-dimo mme di dirwa ke gore ditshedi tse e leng gore di tshela ka tsone di gokotsegile. Dinonyane di ka fa gape di thusa go phepafatsa tikologo. Kana ba gaetso mo lehatsheng mo ga gona ya ka sengwe setshedi se ka tshela se le nosi rote re tshela yana ka gore go na le ditshedi tse dingwe tse re tshelang ka tsone yaanong rona re ntsha dithare re ithela no go le sekgwa re ntsha dithare tseo re lema gone go ditshedi tse di a hokotsega dinonyane di na le mathata. Letsatsi le le na la ipelelwa ka setlhogo se se reng sireletsa ditshedinyana sireletsa dinonyane. Neo Modungwa, Botswana Television, Hukuntsi. Tona wa lephata la banana bong metshameko le ngwao yo gape e le mo parlamente wa mogodisane Re Tumiso Rakgare o tlhalositse fa go ema nokeng bodiragatsi mono gae e le seno se puso e ikaeletseng go se dira ka dinako tsotlhe o bile se ko sekolong sa mogodisane jaaka na itetse sekolo seo go lemoga mo go hapegileng setlhopha sa mmino wa setso sa sekolo seo ka bokgeleke le bonokopila jo ba bo dirang Lizzy Class Kapego.
ya bo ile jaaka baithuti ba sekolo se segolwaneng sa Mogoditšhane ba supa bokgeleke jwa mmino a setso go ya ka dipatlisiso go supile hamahamo a bodiragatsi o tsholetsa itsholelo a lefatshe leno ka 6.5%. le fa go ntse jalo Tona Rakgare o tlhalositse fa bodiragatsi bo ka dirisiwa go itshetsa bana ba bana le bokamoso jo bontle thata ka gore re le lehatsi re le puso kana ene a re ka ngwaga wa 2020 ra tlhama lekgotla la National Arts Council of Botswana ele e parastatal ya puso ele gore ne re ka yone. Our core mandate is to develop policy so they can focus mo go yone sector yone ya the creative industry to make it better, to make it attractive, to make it you know ka tsela ile gore ba ba ile ba batla bona gore this industry is now commercialized and those ba ile gore ke di artists ba ka gona gore ba dira madi ka yone the sector. Tona Rakgare o ne a rotloetsa baithuti go tsaya dithuto tsa bone ka thoafalo a supa fa bodiragatsi bo patwa ke thuto gore ba fitlhelele go le gongwe. Ga ke a re le ska la tlhoagala ditlhaka mo sekolong bonnaka ditlhaka di botlhokwa hela thata. That is why we are here. Ya ka le bona barutabana ba lona le rona ka re le hayana le borre ba di camera ba diaparo tse dintshoba ba ha ka gore ba tswa dikweleng mme ha le tshwantse le itse gape gore le ka itshetsa gape le ka bodiragatsi. Bogo jwa sekole bo ne ba supa fa bo itumelela ke monokeng ya maphata a puso ka go farologana le mo go tse di sa amaneng le tsa thuto. You have done us proud. We are so proud of you, Mawangadi. Re motlotlo ka lona le re tlotlomaditse le kgonne go tswelela ka mmino a borankana le ka dinako tse neng o emisitswe le tsa kaedi e siameng seo re a se lebogela. Working with them, we are so thankful for that. My students participated with I'm informed. Badiragatsi ba ne ba tsaya karolo mo tirong e ke boleletseng gore ba dirile sentle ke mototo thata. Re hane go tla go lefa kgothatso le ke monokeng ebile re le solofetsa fa re tla nna re dira fela jalo re fane go oketsa thotho mo tšhabeng. Together with the community that we are here to add value. Rakgare o ne a rotloetsa bodiredi jwa sekolo go ema ditalente tsa baithuti nokeng ka dinako tsotlhe a tlhalosa fa sekolo le sone lefelo le gantsi ditalente tsa bana di itshupang teng. Lizzy Class, PTV News, Mogoditšhane. sebaka ke sa tsa metshameko thato kgose more o eme sentle gore di neela thato dumela khomotso rra maloteng rahano matla ke tsene ka tlhamalogotso matlametlo a modisa ke go di gorosa ke bua jalo thato kgose more ke gorosa tsa metshameko tsa Botswana Tonight bosegong jono pego go stlweng Moanemisa Mafoko wa lekgotla la Botswana Table Tennis Association go fatso malepa a re go tlhatlosediwa kwa maemong a ntla go tsa Tier 1 a lekalana le la bang makgotla a metshameko madi la Botswana National Sports Association resource allocation mo ngwageng wa ka bo madi wa 2024-2025 ke katlego e tona thata e yang go ba thusa go fitlhelela dilo di le dintsi Abampit wa bega go ya ka malepa a re go bereka ka thata ga botsamaisi jwa lekgotla leo ke gone mo go dirileng gore le lemogiwe ebile le tshwanelwa ke go tsholediwa maemo. This is a lot of achievement when it comes to, I would say, the administration part ya ka haleng gore re ntse re dira ka in terms of gone gore re tse motshameko re ise ko bathong re recruit new players to the sport. For us to be upgraded to this Tier 1, it means a lot. Lekgotla la Botswana Table Tennis Association le lentse le mo maemong a bobedi la re le ya go bofa ditlhako go tsholetsa mosepele ka jaano le molotse bothata jwa tlhaelo ya madi jo bontseng bo le apisitse ko baka le tshoba. Na le challenge ya gore tse batshameki ba rena yalo le ba isa for national tournament. By this promotion ya no go ra gore we would have that ample time and finance le gore ya go thusa yalo gore batshameki ba rena ba ka simolola lo ba tswela go ntle ba go bona the international exposure gore re ntse re batla gore re dirise ebe batshameki ba rena ba na le yone the expertise and experience le gore tlhokagala gore re katisa maduo. Tlhatlose e ra go le gontsi mo tsamaisong ya mananeo le ditiro ka go farologana ga lekgotla la Botswana Table Tennis Association. Re bua ka kganya development e leng gore yone
re allocated yalo 40% ya the budget e leng gore gona re bua jalo ka allowance ya di-coach re bua ka di-empowering courses sengwe le sengwe se e leng gore yalo re bua in terms of development ya team. And then le be re nna gape yalo le 30% e re reng kone wa admin e leng gore da ba thusa yalo the board kana kere the executive committee go dira jone ditiro tsa lo tse di amountang jalo to organizing yone di-tournament jalo be go nna le one ya competitions e leng gore e allocated 30% of the budget as well mme e leng gore gona ga ka e leng gore ntse ka teng ra go nna re tsaya yalo ka ko the 30% o admin re mo isa jalo ka ko competitions re lebeletse yalo gore we want to take batshameki ba rona ba tsamaye jalo ba more international tournaments ya ka ke ne ke tlhalositse gore ke yone e leng gore ya gore thusa yalo gore re ka bona yalo re simolola re ntsha madio e leng gore gona currently we are targeting LA 28. Go tlhatlhisiwa maemo ga lekgotla la Botswana Table Tennis Association go ra jalo gore le lekana seriti le mangwe makgotla a metshameko a magolo a tshwana le lekgotla la mabelo la Botswana Athletics Association ga mmogo le la kgwele ya dinao la Botswana Football Association. Abampit, BTV Sport, Gaborone. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Cycling Association Kagiso Potongwane o tlhalositse fa go atolosa tirisanyo mmogo ya bone le ba Motor Vehicle Accident Fund ka dingwaga tse 3 go tla ba fa sebaka sa go tshwaraganela go anamisa molaetsa wa ipabalelo tseleng jaaka bapagami ba dibaesekele e le bangwe ba ba amegang thata mo dikotsing tsa tsela mo lefatsheng leno ka tle go kgakole ka pego. Potongwane o tsweletsa re mo tumelanong eo ba MBA Fund ba itlamile gore ba tla tsa karolo mo dikgaisanong tsa lekgotla leo la Botswana Cycling Association mo ngwageng tse 3 go netefatsa fa ba tsa karolo ba babalesegile mo ditseleng le gone go ba rutuntsha ka tsa ipabalelo tseleng fa ba le mo dikgaisanong tsa mabelo a dibaesekele ka go farologana. So maikerelo a bone ke gore e re ha re na le di-events tse le gore re dirisa the public roads bebe ba le teng go re thusa safety ka go make sure gore di-cyclists di a bonala so they help us with their vehicles tse le gore they are easily identifiable so that way we make sure the cyclists are safe from motorists but at the same time gape ba dira their education campaigns at our events gore ba rute batho ka di-issue tsa road safety. So ba MVA Fund bone ba tlhalositse fa ba bone go le maleba go tswelela le lenyalo la bone la Botswana Cycling Association jaaka bapagami ba dibaesekele ba wela ka fa tlase ga ditlhopha tse di mo boraeng jwa go amega mo dikotsing tsa tsela ka jalo ba ne ba gwatlhega go ikamanya le lekgotla la BCA gore ba nne karolo ya dikgaisano tsa bone le go di dirisa go anamisa melaetsa ya ipabalelo tseleng. Cyclists are very vulnerable to road accidents. Re na ra bona go le matshwanedi go itshwaraganya le ba Botswana Cycling Association ka gore bapagami ba dibaesekele ke bangwe ba ba mo boraeng jwa dikotsi tsa tsela mme ra bona gore go inaakanya le bone go ka dira tiro ya rona motlhofo ya go raraifang gedi ya ipabalelo tseleng. We found that partnership very important for us gore le rona re tsene mo teng and then e be re ka kgona gore ba re thuse le rona re kgona go ba thusa. Re ne re ba kopile yalo last year re ne re na le tumalano ya ngwaga e rile hela be ba e renew for 3 years mme tumalano te gape tla ka dithuso tsa madi tse le gore di tla re thusa gore ha re dira di-event tsa rona be re na le madinyana a ka re thusang gore re make sure gore re tswelela sentle. Tsholofelo ke gore tumalano eo ya ngwaga tse 3 magareng ga Botswana Cycling Association le Motor Vehicle Accident Fund e tla tswelela go ya pele gore bobedi jo bo tswelele ka go rutuntsha bapagami ba dibaesekele le badirisi ba bangwe ba tsela ka pabalesego ya bone mo ditseleng go hema dikotsi. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Pego eo e re tlisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight re lebe jalo dintlhakgolo tsa dikgang tsa nako ya bosupa. Khomotso ke a leboga Titi re kopana gape gante jana ra ka bo roba bongwe ke Thato Kgosimore a na re neela dikgang tsa metshameko a re lebetse di go gang ko pele phirimaneng ya gompieno. Mo go lwane ko ofising ya kanamiso mafoko ya sepodisi Assistant Superintendent Selebatso Moketsi o rutleditse barui go ela tlhoko metsamao ya leruo la bone. Seabe sa bomme mo politiking se bolelwa se le botlhokwa fela thata. Mo go tsa metshameko go atolosa tirisanyo mmogo ya ba Botswana Cycling Association le MVA go tla thusa go boloka matshelo a bapagami ba dibaesekele.
wa tsone re go tshwanetse di lekalo mo nakong ya gompieno re tla gape kgante jana ka nako ya boroba bongwe re go neela tsa sekgowa. Se diragalang hana ke gore noka e ne ya khala gata ga se ke go goroge metsi a mantsi a tshologang a tswa ka ha deltareng ka kwa mme dikubu tsena di ne di simolola di gobeya di bata go tsena mo motseng yaanong ra kopana le ba motse wa Ngara ga rata ra ipotsolotsa gore re ire yang gore re hokotse kamano ya dikubu le motho gore go se ka gatoga ga nna le diphatsa dipe gape re ne ra itemogela gore le metsi ya ne di le mo gone a na simola go hokotsega ka jalo di simolola go lwela lone le hilo le leng gore le mo go tsone. Climate change e ra gore go ne le low rainfall re simola receiver